ल ल ल 危ないからでは。口笛ではい。危ないでしょ、そんなところで火があるんだから。オッケーオッケーはい、誕生日おめでとう。はい。はい。はい。プリンス君。 नाइफ दिवा गरिदिल नि त अब काटिदिउँ どうしないの。 बाबु बत्ती भन्यो फु गर्नु पऱ्यो नि फुक्नु पऱ्यो नि यार वाउ नाइफ म त नाइफ हो यो त है हाई प्रिन्सको भाइयो भाइयो ह्यापी बर्थडे टु यु ह्यापी बर्थडे टु यु ह्यापी बर्थडे डियर प्रिन्स कुन ह्यापी बर्थडे टु यु पता 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 यसो गर्नुपर्छ है फेरि अहिले है है हुस दे हु 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 है गरिदियो नि हु हु है हुस दे प्रिन्स के ढोका फेरि दुरेर खिच्ने हो दुरेर खिच्ने फेरि हो दुरा खिच्दै हुन्छ जियर हुन्छ सुरु बत्ती बालेर गर्नु त भत्रको बोकेको के हो ल ल फेरि एकचोटि गर्ने पनि गरेर